Kulamakhaza ashubisa umkantsha, umkhondo kaJunior Mabandla awukatholakali. Namhlanje usuku lwesihlanu selokhu lomfanyana anyamalala. Munye vo umbuzo umndeni wakhe ozibuza wona ngalesi sikhathi. Engabe isaphila yini indodana yawo lapho ikhona? Labane mkhonto ukuthi khona labakubonako bangasithinza efonini kumbe epagini le-Facebook libhalwe ukuthi Spy Sethu lisetshenziswa abantu bakaDanji kakhulu nasePinari. Inamba labangasithinza kuyo nayami inamba ihlale available 066 095 8312. Kona kubhlungu ngoba mncane kakhulu bekukuningi lesikubukile kuye. Amaphoyisa athi enza konke okusemandleni ukuthi uJunior atholakale njengoba ededele zonke izinsiza kusebenza okubala kuzo uphiko lwezinja ezihogela umkhondo iK9 kanye nendiza enophephela emhlane ukuze atholakale. Sinelithimba labaphenyi lizama ukuthi bamthole ngaphandle labaphenyi kukhona lamanye ama-unit like i-K9 unit e-wing nalabanye kuzama ukuthi-ke simthole lo mntwana. Amathemba aya ngokuya encipha njengoba enyamalale ngaphandle komkhondo uJunior. Umphakathi uyanxuswa ukuthi uze ngaphambili uma kukhona okuzwayo.